Ač to tak při pohledu z mé strany vlevo nevypadá, jsou tady české vlajky, jsme na Slovensku v Bratislavě na zbrojním veletrhu IDEP, kam jsme se přijeli podívat na to, co slovenská armáda používá, co chce nakupovat. Je tady spousta pozemní techniky, podívali jsme se na útoční pušky, které slovenská armáda právě fasuje. A mě nezbývá než jediný vás pozvat ke sledování dalšího 1035 vlogu. Vítejte! Teď už tady stojím s Michalem Balážem, ředitelem společnosti MSM Land Systems. Dobrý den. Dobrý deň. Proběhlo tady premiéra tanku Karpat CFL 120. 120 hádám odkazuje k hlavní zbrani tanku. Presne tak. Můžete mě říct ještě další technické detaily kolem tohohle tanku? Áno, jedná sa o stredný tank, to znamená jeho hmotnosť sa pohybuje okolo 34 tón plus zbraňová stanica. To znamená, je vhodný hlavne pre krajiny, ktoré chcú nahrádzať existujúcu východnú techniku. Tieto tanky sú pohyblivejšie, oveľa rýchlejšie nasaditeľné v bojových podmienkach. Slovenská republika, ale aj krajiny strednej a východnej Európy sú všeobecne stavané logisticky na pohyb vozidiel, ktoré majú určitú váhu. To znamená mosty, cesty, diaľničné súpravy a tak ďalej. Zachovaním takejto váhovej kategórie v podstate zostáva logistická operabilita armády naďalej rovnaká, nemá vlastne bez obmedzení. Posádka pozostáva štandardne zo 4 členov. Čo sa týka samotného vozidla, rýchlosť 70 km, 120 mm kanón už spomínaný s možnosťou vlastne využívania akékoľvek 120 mm munície využívanej armádami NATO, to znamená od základnej až po navádzanú. Vnútorná ochrana osádky od filtroventilačných systémov detekcie chemického radiologického zamorenia až po profesionálne protipožiarne systémy, ktoré likvidujú požiary doslova v milisekundách. Jedná sa o joint venture spoluprácu medzi FNSS a MSM Land Systems a takisto o kooperačnú spoluprácu s spoločnosťou Leonardo z Talianska, pričom medzi FNSS a MSM Land Systems dochádza vlastne joint venture, kde nadobúdame, môžeme povedať, know-how a celú výrobu etablujeme na území Slovenska pre vybrané krajiny. Jak je to, řekněme, s konkurencí v této kategorii těch středních tanků? Kousek dál tady jsme viděli Biosystems s jejich středním tankem. Je tam nějaká další společnost v tomhletom ranku? Čo sa týka stredných tankov, tak môžeme povedať, že áno, Biosystems je plne porovnateľné vozidlo s nami prezentovaným vozidlom. Potom sú tu už ťažšie kategórie, ako je K2 z Korei, alebo takisto z Nemecka Leopard 2.7, 2.8. V podstate ten Karpat je plne porovnateľný, môžeme povedať, s ostatnými tankami. To znamená, nechýba mu nič. Nechýba mu nič, čo majú aj ostatné tanky, či už stredné alebo ťažké, čo je vlastne výhoda. Cenovo ho dokážeme dostať na výrazne lepšie úrovne. Pričom, či sa bavíme o jeho bojových vlastnostiach alebo vlastnostiach ochrany posádky, tak je plne zhodný vlastne s ostatnou technikou, vzhľadom na to, že je vyrobený podľa štandardov na to, ako aj ostatná technika. A tie štandardy sú jasne dané. No tak ja vám moc děkuju. Ďakujem aj ja. Jsme na prezentaci slovenské zbrojovky Grand Power. Je tady se mnou Jakub Kuna. Dobrý den, dobrý den. Je to manažer této společnosti a co je hlavní, tyto pušky, které si dneska tady představíme, tak se právě teď zavádí pro slovenské ozbrojené složky. Je to tak, časť už vlastne je zavedená, na istej časti ešte pracujeme. Začneme asi pod takou prvou model R10 kalibry 308 Winchester. Je to vlastne DMR-ko, teda ostreľovačka. Samozrejme tu je osadená pre lepšiu vizualizáciu aj ďalšími komponentami. Potom tu máme ULG-čko, to je náš koncept ľahkého guľometu v kalibri 5.56. To je takou dosť veľkou výhodou to, že viete používať nábojovú schránku s pásom a zároveň štandardný AR-kový zásobník. Čiže pokiaľ máte v mužstve alebo teda v jednotke ľudí, ktorí majú AR-15-kový zásobník, dojde mu ten pás, dá tam zásobník, strieľa. Zároveň je to vymeniteľná hlaveň, je to piest, čiže pomerne rýchle, jednoduché. Ľahká konštrukcia, nič zložitého, zároveň tam viete osadiť rôzne typy optiky a tak ďalej. Takže
Toto je také úplne začiatok toho portfólia, čo tu aktuálne máme. Jeden z našich najúspešnejších modelov historicky vôbec, a to je model Stribok. Začalo to 8-palcovou verziou A1, toto je verzia A3. Tieto oba sú vo verzii Full Auto a majú teda možnosť streľby dávkou. Sú presne tak, ako pôjdu do armády, to znamená s kolimátormi Micro T2 od Aimpointu. Ten kratší, to S, má verziu zásunnej pažby, nie štandardnej sklopky, plus tlmič, plus ešte baterku a tak ďalej a tak ďalej. Je to trošku taká tá, poviem to tak, viac verzia možno pre vojenskú políciu, ochranu objektov, špeciálov a tak ďalej. Plus navyše máme tu Arak. V súčasnosti civilná verzia je na Slovensku najväčšia zbraň ako krátka samonabíjacia na nosenie. Ja viem, 7,62-39. Vyznie to trochu komicky, ale je to tak. Zásobníky sú z Kalašníkova, zameniteľné, či už plast alebo kov. Je to úplne jednoduchá piestovka, tak aby tam nebolo nič čo pokaziť. Poviem to tak, ona možno nie je krásna na pohľad. Na druhej strane, ak by som si mal od nás vybrať jednu zbraň, ktorá keby zajtra začal nejaký konflikt, tak je to práve toto. To nepotrebuje to nejaké extrémne prehnané čistenie, starostlivosť a tak ďalej. Aha. Nie je viac menej citlivý na takmer nič. Strieľa to všetky staré typy munície, vzor 43 a staré ruské náboje, bieloruské, srbské a tak ďalej a tak ďalej. Potom tu máme krátke zbrane. V tomto prípade sa jedná o pištolu Q1, ktorá bude štandardnou pištolou v slovenskej armáde, akurát s výnimkou toho, že bude mať manuálnu poistku. Potom tu máme Q1S, čo je vlastne kompaktnejšia verzia. Je tam rozdiel len ten, že zásobník je kratší, to telo je kratšie, má tu 12 rán. A v rámci výcvikových zbraní K22 v kalibri 22 long rifle, pretože tieto zbranie sú takisto pôjdu ako výcvikovky do armády. Čiže aj takéto niečo tam bude. Zároveň je tu predstavené púzdro, ktoré bude štandardne dodávané do armády a to je Amadini Ghost talianskej výroby. Potom tu máme M4, M1, to je momentálne taký ten... To bude tá hlavní zbraň. Táto je v dĺžke 11 palcov. Je to vlastne osadené všetkým možným, čo si na to môžete predstaviť, či už sklopné mieridla od Magpulu, Aimpoint, Colim, Magnifer, Brolis, Laser. A dodáváte takhle ako komplet? Dodávame to ako komplet. Dokonca sú tu zásobníky slovenskej výroby a 556 od firmy MDI. Opäť plastiaky, 30. Je to piestovka. Obojstranná, plne obojstranná, regulovateľná s tým, že máte polohu čistý, špinavý a tlmič. A plus máte záchyt záveru na jednej strane vypúšťania zásobníka a to isté máte na druhej strane. Ty vogo, super. S tým, že máte dokonca možnosť zablokovať vypúšťania zásobníka na tejto strane, pretože pravákom, aby sa nestávalo, že to pustia na vestu a vyhodím to zásobník. Takže môžu vyskúšať? Super. Aby to mali obojstranné. Následne tu máme dva stribogy v kalibri 22, 12 palec a 16,5 palec. Tohle je veľká zajímavosť. A je. Sú to 22. Prečo 22? Slúži to vlastne na samotný výcvik. Ten weapon handling je veľmi podobný v tej AR-ke. Tá streľba je relatívne lacná. U nás v armáde existujú nejaké zásoby staršieho streliva v 22 kalibri, čiže je to pomerne efektívne minutie starých zásob, ktoré po tých skladoch sú, bez nutnosti dokupovať nejakú novú muníciu. No a v podstate 16,5 na tých 100-150 metrov vyskúšať si v podstate to DMR-ko, ako sa s tým mierí, ako sa tie kríže správajú a tak ďalej. Priznám sa, že nebude tam Vortex optika, táto je tu osadená len pre nejakú vizualizáciu, ale toto je 16,5 palec. Samozrejmosťou sú kombinácie zásobníkov, toto je 10-raňák. A toto je štandardne dodávaný 25-ranový zásobník. Samozrejme, že armáda má svoju konfiguráciu, koľko a ktorých zásobníkov dostane. S tým, že viete strieľať aj cez štandardné výklopné oceľové mieridlá, v prípade, že ich nepotrebujete, tak ich len sklopíte. Je to ináč veľmi jednoduchá konštrukcia, nie je to ničím komplikované a zase tá 22, pokiaľ sa o to budú starať, budú to čistiť, bude to fungovať dlhé roky, takže taký výcvikový komplet spolu s tou pištolou 22. On v podstate Stribok začal 8 palcom ako SP9 a 1. Ešte v tej dobe používal Uzi zásobníky, pôvodné kovové. Už je to také trošku širšie a vážne robí sa od 5,5 palca až po 16 palec. Pomerne široké portfólio. Poďme ešte k tým M4 M1. Je to opäť krátka a dlhá. Toto je 14,5 palca, čo je vlastne taký štandard. Zase tu máme optiky od Aimpointu a tak ďalej. Tieto kolimátory Comp M5 a tie Magnifery tam
reálne budú. Takže takhle to vybalí z kufru, bude to v tejhle... Viac menej áno. Nie všetci tam budú mať úplne všetky tie doplnky, nie pre každú úlohu v tom vojsku je to potrebné. Primárne takto nejako by to malo vyzerať. Jste tam potom i nějaký prostředník v rámci toho kontraktu, který pomáhá s výcvikem, a nebo si to armáda už zajišťuje sama? Samozrejme, že tomuto sa venujeme v rámci zmluvy a je tam vlastne celá tá dokumentácia k tomu, ako sa o to starať, ako s tým manipulovať a tak. Plus zabezpečujeme aj základný výcvik jednak zbrojárov na servis a zároveň aj inštruktorov na výcvik základnej manipulácie. A výrobu teda máte v rámci Slovenska? Samozrejme. V Slovenskej Ľubči a na Krmických baniach máme 2 fabriky. Momentálne je nás okolo, myslím, že do 150, ak sa nemýlim. A samozrejme teraz to momentálne ešte trošku rastie. Super, já vám moc děkuju. A ja ďakujem. Ať se daří. Michal Čerňan, sales manažer MSM Group. Dobrý den. Dobrý deň. Stojíme tady u 155 mm munice, stále roste poptávka. Jak se daří MSM Group vlastně naplňovat tu světovou poptávku? No a myslím si, že celkom úspešne, aj keď stále platí, že dopyt je väčší ako ponuka. Snažíme sa neustále zväčšovať naše kapacity a naše možnosti výroby. Na Slovensku vznikla loni společně se ZVS-kou nová výrobní linka, kde je i moderní dopravník. My sme cítili potrebu novej plňacej linky už dlhšie, preto sme sa do tohto projektu pustili, aby sme teda ešte niekoľkonásobne navýšili tú kapacitu, čo sa nám aj úspešne podarilo. Jedná sa o plňacú linku klasickým šnekovým spôsobom. Je tam dopravník, do ktorého uchopíme prázdny kovový korpus, ten sa zasunie za stenu. Za stenou vlastne nie je žiadny operátor, tam je len automatizácia, len technika. Operátor spoza steny v bezpečí veškeré ústrojenstvo ovláda. Príde šnek, ktorý dovnútra korpusu do tej dutiny natlačí TNTčko. Všetky hodnoty sa samozrejme poctivo merajú, tak aby sa zabezpečila dostatočná kvalita. No a následne, keď je to naplnené, tak sa naplnený korpus vyťahne a spracováva sa ďalej. Takže je to relatívne jednoduchá operácia, ale samozrejme, že má to svoje úskalie. Tak to nejako vyzerá base bleed. Je to kritický komponent na to, aby sme dosiahli požiadavek zákazníkov na čo najlepší performance, najväčšiu vzdialenosť. Ta nová výrobní linka plní i ty base bleed, nebo ne? Takto. Plnenie samotného korpusu je jedna operácia. Jasne. A potom podľa požiadavky zákazníka, či chce bowtail, to znamená, že s obyčajnou dutinou, alebo base bleed, sa na spodok, na závit našrobuje dno. Tady stojíme u těch, řekněme, veškerých složek dělostřelecké munice, bavili jsme se o plnění, tam začínáme tím TNTčkem, Tak. to vidíme tady, to vypadá jako nějaká, řekněme, pryskyřice. Áno. Co tam máme dál? Tak tieto v podstate, jak by som to nazval, koreničky, reprezentujú všelijaké pyrotechnické komponenty, ktoré používame pri výrobe munície. Používa sa pri nej napríklad nitrocelulóza. Tu si budeme zabezpečovať interne, keďže momentálne, myslím, že minulý rok sme sa dostali k novému podniku v Nemecku. Veľkú väčšinu z nich si robíme interne, pretože sú aj súčasťou nášho know-how, ale samozrejme sú určité komponenty, ktoré musíme aj dostávať od partnerov. V tomto segmente tiež sa venujeme kreovaniu a vynaliezaniu nových nejakých zlúčení na pyrotechnických zloží, tak aby sme zabezpečili maximálnu plynulosť našej výroby. Veľmi dôležitý segment nášho portfólia je tanková munícia, hlavne NATO štandard, to znamená 120 a 105 mm. Táto munícia sa vyrába v Granade v Španielsku, FM Granada, a je to vlastne taká základňa pre výrobu tankovej munície. Vyrábame všetky varianty, ktoré vidíte, to znamená, že vyrábame ostrú high explosive, vieme aj tréningovku, tu vidíte napríklad tam, vieme high explosive anti-tank, a vieme samozrejme aj priebojnú. To je teda 120 blank. A princíp je rovnaký ako pri týchto iných modrých projektilov, že to modré je v podstate zátka, ktorá tú hlaveň utesní a pri výstrele sa tá zátka samotná skonzumuje. To znamená, že z hlavne nejde žiadny projektil a používa to hlavne napríklad na trénovanie, že ten operátor v tom tanku si trénuje tie pohyby, operácie, komunikáciu s kolegami a podobne. Prípadne ešte
sa to môže používať na nejaké ceremoniálne salvo alebo niečo podobné. Tuto máme naše portfólio strednorážnej munície. Najmenšia je teda 20x102, najväčšia je 30x173. Máme však veľmi úspešný projekt, ktorý čo skoro ukončíme, a to je nový kaliber, a to je 35 mm. Ten bude využívať zatiaľ naša armáda, keďže dostane nové vozidlá s 35 mm Bushmasterom kanónom. Tady teda probíhá spolupráce se ZVI. ZVI je plne integrované do MSM Group a je to teda hlavné stredisko pre výrobu strednorážnej munície. To znamená, že 20-ky, 30-165, 30-113, 30-173 sa vyrábajú tam. Nedávno sme aj vyvinuli nový kaliber, čo je teda 30x113, pretože cítime, že na trhu je veľký dopyt aj po ňom. Má určité výhody, samozrejme aj nevýhody oproti 30x173, ale cítime v ňom veľký potenciál a preto sme sa do jeho vývoja pustili. Pretože ten projektil je v podstate rovnaký, hlavne sa drasticky zmenšila tá nábojka. Jasne. Doletí menej, ale pri mnohých operáciách alebo situáciách vy taký extrémny dolet ako pri 173 proste nepotrebujete a za to viete nabrať na seba viac munície. Super, tak já vám děkuji. Teď se daří. Takže jsme na expozici společnosti Pramacom. Je tady se mnou Filip Chlup, což je, vy jste technický zaměstnanec společnosti Pramacom, je to tak? Ano, dobrý den. Co tady dneska prezentujete na IDEBu v Bratislavě? Snažíme se tady ukazovat systémy, které dodáváme jak do české armády, tak do slovenské armády. My se ani nezaměřujeme tolik tak na výrobu, protože to si myslíme, že by vojáci měli zvládnout sami. Takže naopak učíme vojáky, jak to vyrábět. Že dodáváte know-how a co ty 3D tiskárny, ze kterých to je? Ano, ty si armáda kupuje sama a my se spíš soustředíme na nějaké specialitky, které je třeba těžší. Takže toto je třeba retranslační modul, kdy když mám FPV dron někde vysoko ve vzduchu a já jsem někde za kopcem, tak mám tam nad kopcem další dron, který mi tam visí a který mi ten signál retransluje. Takže pak, když nějaký systém elektronického boje zaměří tento můj dron, což je velice jednoduché, protože všichni lítají na Wi-Fi, tak pak hledá toho pilota a najde tady ten retranslační dron. Nenajde vlastně toho pilota, protože tady se i mění signál. Pak je tady třeba externí anténa, to je velice zajímavá a žádná věc, kdy ten pilot sedí v bunkru někde nebo ve sklepě nebo v zákopě a zase je možný, že ho někdo zaměří z nebe, typicky nějaký dron. Takže on tady tu anténu, kterým ty svoje FPV drony ovládá, má vysunutou přes třeba Ethernet kabel 100 metrů někde před sebe, nebo když je tady potom převodník na optický vlákno až kilometr před sebe. No a potom, když oni zaměří zdroj toho signálu a pošlou tam třeba dělostřeleckou palbu, tak on je od toho kilometr nebo až kilometr vzdálen. Trošku změnili jsme ten systém, to znamená, dodáváme dron typu Perot, francouzsko-americký výrobce. Což není běžný, protože většina nejznámější jsou ty DJI, že jo? Ano, ale ten Perot, ten je vlastně to, co bych řekl, ta západní armáda požaduje. To znamená všechny ty certifikáty a pak dodáváme ty FPV velice levné a děláme kombinaci jejich. Naopak tento dron, ten létá třeba prostředí bez GPS i bez signálu zcela, takže já mám už misi, leď do toho prostoru a udělej tam fotograficky kompletně snímání a já s tebou nebudu mít spojení. A každopádně do jakých hmotností to zvládá? Zátěž 3 kg, toto je kilový, ale může to letět i s 2 baterkama, i na těch 140 km za hodinu. A 3 kilová nálož. 3 kilová nálož. Tak zajímavostí, protože jsme na Slovensku, tak je obyčejný dalekohled, ovšem s dálkoměrem od té švýcarské firmy se stejným komunikačním protokolem, jak tady ty zavedené přístroje. Takže byť je to švýcarská firma, tak v podstatě výrobu přenesla na Slovensko. To tady myslím si, že velice dobře rezonuje. Tyto systémy nedodáváme pouze české armádě, ale i slovenské. Máme přes agenturu NATO 5letý kontrakt. Takže v letošním roce například v tomto kontraktu dodáváme 1300 kusů brýlí nočního vidění a pak tady nějaké ty Jimmy Compact, tady ty Mosquita i s naším softwarem. Ještě takovým opomíjeným vlastně systémem jsou bezobslužná čidla. Takže toto je seismické čidlo, který je
takhle v zemi, tak když ten voják je třeba někde v zákopě, tak chce mít aspoň nějakou informaci, že se třeba někdo k němu večer plazí, že? Takže se dá taková síť čidel před ty zákopy a on potom má v tom našem systému MyVector třeba najednou alert. A vidí najednou, že možná je to myš, ale možná je to taky. Přesně tak. Srdce ještě projektu MBK, toho českého vojáka, a i to, co dodáváme na Slovensko částečně, což je software MyVector. Na něm je zajímavé to, že jsme se inspirovali vlastně i Ukrajinou, kde je systém Delta, což je webová aplikace. To znamená, já nerozjíždím androidní aplikaci na mobilu, ale rozjedu si webový prohlížeč a přihláším se na server. No a ten server může běžet přímo i na tom zařízení. Je to nějaký poslední uživatel jako voják, tak můžu tam mít otisk prstu, můžu mít autorizaci přes nějaký všechny tady to věci, ale můžu si říct, kdy už stop, kdy už se to stává uživatelsky jako neprůchozím. Takže z toho bankovního sektoru my máme tady tyto zkušenosti. Tak naše firma vyrábí přístroje nočního vidění, toto je přístroj BNVD. Myšlenka je, že dokonce to můžu použít I samostatně jako termovizi přes den. Takže jenom si na to dám tady takový okulár. Aha. Jo, a pak mám termovizi i přes den. Pokud je kabelově zde vyvedeno do nějakého systému, tak já mu můžu posílat informace třeba navigační, když v noci voják se má přesunout nějaký bod, tak velitel pošle jim ten bod a on nemusí v noci rozsvícet displej, čímž by jako osilnil ostatní nebo a tak dále. No. Super, tak díky. Jo, děkuji vám. Po mý levici vidíte slovenská čtyřkolová obrněná vozidla pěchoty, mezi nimi i Patriot a Zetor. Ty pravděpodobně se uchází i o ten český tendr, protože česká armáda vybírá právě takovýhle čtyřkolový vozidlo. Pak tady vidíme velký výběr Tater, je tam i nějaký MAN, spousta nákladních vozidel, za mnou vzadu je F-16, je tam taky protivzdušná obrana izraelská, která dorazila slovenské armádě tuším v dubnu. No a tady za mnou už je Pandur 8x8 Evo, který jsme viděli mimochodem na IDE2 v Brně. A já se s váma zloučím z IDEBu z Bratislavy. Mějte se, díky, dejte odběr a díky, že jste sledovali náš vlog. Mějte se, ahoj. Ale asi chápu ten fetiš už, no. Hezký udělátka.